nam je vse dano in mi lahko vse sami naredimo, samo če dobro mislimo in prav delamo. Tako da kar prepuščam besedo in tudi predstavitev današnjo Karoline Neji. Izvoli. Lep pozdrav v mojem imenu in v imenu naših gostov. Mi bomo danes predebatirali par stvari, kar se tiče naravnih poti do zdravja. In najprej bomo vsak dobil par vprašanj izmed mojih gostov. Potem na koncu bomo pa povabili vas publiko, bo vaš del prišel na vrsto. Ko boste spraševali naše strokovnjake tukaj in jim zastavljali vprašanja, ki vas zanimajo v zvezi z naravno potjo do zdravja. Torej, najprej bi predstavila gospo Sandžano Velko, doktorico medicine, diplomirala je iz medicine, delala je kot farmacevt, kot lekarnar, in prišla do ugotovitve, da so bili njeni pacienti vedno bolj bolni. Ko jim je dajala zdravila, po smrti matere svojega moža, ki je umrla za cepljenjem za gripo, se je gospa Velkov posvetila iskanju naravnih načinov zdravljenja. Magister Peter Papuga, tudi doktor medicine, je končal medicinsko fakulteto v Zagrebu, izobrazbo z področja tradicionalne kitajske medicine pa je pridobil na 3-letnem študiju v Pekingu in Šanghaju. Magisterij pa je opravil v Ljubljani. Bistveni cilj njegovih terapij je zdravljenje z izboljšanjem funkcij. Gospa Ivica Flis-Smaha, tudi doktorica medicine, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine. V okviru svojega dela se ukvarja z diagnosticiranjem, zdravljenjem in svetovanjem bolnikom, ki imajo težave v gibalnem sistemu. To je en del od tega, več bo pa sama povedala. Gospa Ana Krušič-Kapla, prav tako doktorica medicine, in po študiju medicine se je posvetila študiju homeopatije, ki pomeni ne samo specializacijo iz medicine, temveč tudi življenjsko filozofijo. To delo jo je pritegnilo, ker daje možnosti celostnega pogleda. In dr. Luka Krušič je ljudem in predvsem živalim prijazen znanstvenik, raziskovalec, ki svojo življenjsko energijo usmerja v iskanje sožitja človeka in živali z naravo in spoštovanje naravnih zakonitosti, ki smo jih danes že skoraj pozabili. In preden se bodo naši gosti predstavili, imam kratek filmček pripravljen. Jaz upam samo, da se bo slišali. Večina nas ima svoj avto. Kakšna sreča, da nam ni treba hoditi peš in da ne porabimo veliko časa za to, da pridemo iz enega kraja v drugega. Da naš avto dobro deluje, mu damo ustrezno gorivo, ali elektriko, ali plin. Še na misel nam ne pride, da bi avto, ki vozi na dizelsko gorivo, napolnili s tekočim plinom. In če pomotoma
nalijemo navadno gorivo v dizelski avto, takoj poskrbimo za ustrezen servis, potem pa smo zelo pazljivi. Vsako leto peljemo avto na servis in vsakih 20 do 30 tisoč kilometrov naredimo generalni servis, ker seveda nočemo, da nas avto pusti na cesti. Upoštevamo tudi tehnična navodila za uporabo avta. Vse zato, da nam avto dobro služi in pridemo, kamor hočemo. In vsi mi smo se rodili z odličnimi avtomobili. Naše telo je najbolj dragoceno vozilo. Toda, ali pazimo, kaj pojemo? Ali pazimo, kaj dihamo? Ali pazimo, kaj pijemo? Torej, ali pazimo, kakšno gorivo dajemo našemu najdragocenejšemu vozilu? Kolikokrat naredimo servis telesa? Kaj pa generalni servis? Menjava olja, tekočin, filtrov, zavor. Običajno se napake na našem najdragocenejšem prevoznem sredstvu začnejo kazati po 30. letu starosti, nekaterim tudi prej, ali pa malce kasneje. Kolikokrat do danes ste pomislili, da je potreben servis telesa? Kolikokrat do danes ste pomislili, da je potrebno poznati, kako telo deluje, da mu daste tisto, kar rabi? Vse, kar potrebuje vaše najdragocenejše vozilo, je skrb zanj, enako kot za vašega jeklenega konjička. Dolgo in dobro služi in vas pripelje tja, kamor želite, kamor vas vodijo vaše sanje, kjer so vaše vizije, in želim vam, da se vam uresničijo vse sanje in vizije in želje v vašem življenju. Želim vam, da vas vaše vozilo pripelje tja, kamor želite. Ok, hvala. Vsto znanje, ki ste ga tudi tukaj videli, izhaja iz moje življenjske izkušnje. Namreč bila sem nesoočena z vsakdanjimi preizkušnjami, kot recimo gripa ali pa prehlad ali pa depresija, temveč z veliko bolj resno izkušnjo, kot je bila borba za življenje. In tekom moje ozdravitve sem stestirala vse, karkoli sem jaz, karkoli učim druge, in tukaj sem zmagala. Še vedno sem živa. In zato bi naše goste, vsakega posebej, povprašala za njihove osebne izkušnje z področja, ki ga počnejo, kako je že njim tudi pomagalo, kar sami delajo, da je resnično zelo učinkovito. Pa bi predala besedo gospe Slađani. Hvala. Ako sam dobro razumela kako sam prešla na prirodnu stranu. Da. Ja sam radila kao lekar za Ujedinjene nacije u Makedoniji, zatim sam radila na urgentnom odeljenju u Vranju u Srbiji, potom sam radila u Kuvajtu kao lekar i kao menadžer za razvoj medicine. Glasnije, okej. Samo mikrofon malo jače, ne vem. Aha. Dobro, ali potrebujete prevod? Ne. Aha, okej, super. Znači, radila sam, čuli ste gde, i onda se desilo nešto u Kuvajtu kada sam radila kao lekar i menadžer za razvoj medicine. Primetila sam jednu stvar.
da kada god pacijentima dam neki lek, prepišem neki lek, oni bi došli sa nekim drugim bolestima, a te druge bolesti su u stvari bile navedene u negativnim efektima ovih prvih lekova. Kada bi im dala lekove za te druge simptome, oni bi došli sa nekakvim trećim simptomima. I zaključila sam da u stvari što više lekova dajem, sve više bolesti ima. To je zaista tako. Skoro sam imala jedan takav slučaj u Makedoniji sa tetkom od moga supruga, koji se žaleo na razne kožne, ovakve, onakve probleme, i onda me moj suprug potražio kutiju u kojoj čuva sve te lekove koje pije, izvadio uputstvo za lekove i počeo da čita negativne efekte lekova. I apsolutno sve simptome koje je tetak navodio su bili navedeni u uputstvu za lekove. Kad je izbacio sve te lekove i krenuo prirodno da se hrani, prirodno da živi, naprasno su svi ti simptomi nestali. Znači, što više lekova pijemo, sve više postajemo bolje mušterije. Znači, jednu stvar trebamo najprej da raščistimo, pa ću onda o prirodnom... Da, farmaceutska kompanija je kao i svaka druga kompanija. Nju interesuje isključivo profit i ništa drugo. Znači, kompaniju ne interesuje uopšte zdravlje ljudi. Kada sam shvatila da u stvari umesto da lečim, ja u stvari samo nanosim više štete mojim pacijentima, a Hipokratova zakletva, koju svi lekari polažemo, kaže da nam zdravlje bolesnog mora biti najvažnije. Onda sam otišla u Saudijsku Arabiju sa porodicom, tamo sam bila na intervju u bolnici i pitali su me posle nekoliko pitanja, ja sam njima preložila jedan slučaj Renalda Tremblija, našeg komšije u Saudijskoj Arabiji, koji se izlečio od raka prostate sirovom biljnom hranom, sunčanjem i još nekim prirodnim i besplatnim načinima lečenja. Kada su to izašlo, taj primjer je izašao u nekim lokalnim novinama i ja sam im pokazala sve to, oni su rekli, pa mi to znamo. Međutim, bolnica postoji da bi se prepisivali lekovi. Ne možete to raditi. Ukoliko budete tako nešto radili i ako ne budete prepisivali lekove, mi ćemo vas tužiti. Ja sam se tada zahvalila i više nikada nisam konkurisala za nijedan posao, od tada radim potpuno besplatno. Držala sam predavanja, držala sam preko 300 predavanja u Australiji, Indiji, Španiji, Saudijskoj Arabiji, Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, itd. Sada je u Sloveniji. I zahvaljujući takođe i mom suprugu koji podržava sve ovo što radim, tako da ne moram da radim za novac. Od tada držim predavanja koja nose naslov Povratite svoje zdravlje i dugovečnost na prirodan način. Znači, skoro sve bolesti se mogu lečiti prirodno i besplatno. Znači, šta znači prirodno? Upravo kako je doktorica navela u videu, potrebno je najpre unositi hranu za koju smo mi dizajnirani. Mi nismo dizajnirani za životinjsku hranu, niti za industrijsku, tako da trebamo jesti biljnu, sirovu hranu, jer ukoliko jednu jabuku posadimo u zemlju, iz nje će izrasti prekrasno drvo sa stotine plodova. Međutim, ukoliko jabuku ispečemo i posadimo u zemlju, iz nje neće ništa izrasti. Znači, samo život može dati život. Ja imam 50 godina, 20 godina nisam otišla na nijedan pregled, potpuno sam zdrava, ne pijem nikakve vitamine, minerale i tako dalje, hranim se živom hranom, osim ponekad kad suprug dođe iz Arabije, pa onda njemu spremam kuvanu hranu, tada nisam fanatična, ali uglavnom sam na sirovoj biljnoj hrani, ne jedem ništa od životinja, ne jedem ništa industrijsko. Ne farbam kosu, koristim isključivo prirodne sve preparate, znači sve što se jede može se staviti na telo, ništa drugo, ništa hemijsko.
Zatim, osim ishrane, prirodne ishrane, potrebno je takođe vežbati, zato što bez vežbanja, bez fizičke aktivnosti nije moguće potpuno čišćenje. Znači, probala sam i bez toga, pa nije išlo, znači moramo da vežbamo, moramo da se hranimo pravilno, biljnom hranom i takođe potrebno je uzemljiti se, znači hodati bos po zemlji da bi se napunili elektronima, da bi se ispraznili od te negativne energije i naravno takođe izbjegavati sve toksine koje, ne znam da li ćemo imati danas vremena da navedemo, ali jedni od njih smatram da su najosnovniji i prvi toksini koje u naše telo se ubace, a to su vakcine, odnosno cepiva. Hvala. Ana? Jaz sem tudi končala medicino v Ljubljani, zdravnica. Že v bistvu, zakaj sem se začela ukvarjati najprej s prehrano, rojen alergik, hud alergik, zdravljena od otroštva s hudimi antihistaminiki, določena že na medicini, da ne bom imela otrok, da bom tako in tako bolna in potem sem spoznala mojega moža, on je v tistem času že študiral in doktoriral v Hanovru z področja tudi zdravo nutricionizma, pričela zdravo prehrano in v bistvu pozdravila res vse svoje alergije. To je eno, no potem sem pa tle zraven dodala še homeopatijo, ker se ukvarjam zelo veliko s težkimi bolniki, rakastimi bolniki in je to izredno dobra kot komplementarna medicina, ki se izredno dobro dopolnjuje tudi z jasno samo prehrano, načinom življenja, vse to, kar je kolegica povedala. Zraven pa pač dopolnjujem še ta naravna homeopatska zdravila. Veliko se ukvarjam tudi z iskadorjem, belo omelo, kar se tiče rakastih bolnikov. To sem pa študirala v bistvu s prvo skupino slovenskih zdravnikov. Leta 90 smo pričeli študirati na Dunaju, podpirali so nas zelo avstrijska zdravniška zbornica. Takrat nas je končal študij, mislim, da 10 zdravnikov. Zdaj se ta študij nekako nadaljuje tudi v Sloveniji. Jaz sem tista leta veliko tudi predavala homeopatijo, pisala članke, pisala skripte. No, zdaj se pa končno ukvarjam res samo še z homeopatijo, prehrano, zdravim načinom življenja in probam poskušati čim bolj res bolnikom, ki so, dobro, imam tudi veliko in otrok in starejših, ampak moja glavna populacija so bolniki, ki so na en način že odpisani, kar se tiče onkologije, ampak veliko bolnikov se tudi pozdravi. To je moje področje. Hvala. Torej, jaz sem ravno tako pač tekom študija medicine bil zaljubljen v farmacijo in sem delal celo diplomsko nalogo in sem ugotovil dejansko tako razsežne stranske učinke, ampak najdebelejši pomislek za obrat v naravno medicino mi je bil ta, da me je na koncu mojega zdravnikovanja vedno bolela roka in to zaradi pisanja receptov, tako da je to bilo nevzdržno in ko sem prvič eno tako resno bolno gospo v depresiji imel 3/4 ure v ordinaciji, me direktor zdravstvenega doma poklical in rekel, pa se to greš, ne, to ne moreš, tu imaš 10 minut, ne, in sem sklenil, da pač ne bo šlo z vami in to našo javno zdravstveno službo, ampak načelno razumem kolege, ki so v njej, ki niso našli nekega izhoda, jaz pa sem ga, tako da sem šel na Kitajsko, da sem pravzaprav ves čas iskal neke jasne razlage in razumevanje v bistvu tega zdravja tudi v obstoječem nekem znanstvenem znanju in potem sem na podiplomskem študiju, edini izpit, ki sem ga ponavljal tekom študija medicine, je bila ta neurofiziologija in ko sem je drugič delal, sem videl v bistvu tako jasno in nedvoumno ponazarja način delovanja kitajske medicine, ki sem se učil. Če ne bi padel tega izpita, verjetno tega ne bi dojel in potem sem to začel združevati z vadbeno
tehniko z področja te kitajske tradicionalne vadbe Qigonga in z dodatkom nekaterih razteznih vaj iz joge, sem počasi gradil sistem, s katerim že 22 let učim ljudi, kako naj ne rabijo doktorje, oziroma da jih rabijo na en tak kritičen način. In seveda z vsem spoštovanjem indikacij, ki so za kirurge, ki so tudi za onkologe. Mislim, da nihče od nas ni vse mogoč in zato pač še danes nekako upam in sodelujem na področju integracije znanja iz preteklosti in sedanjosti. Delujem v komediji. Imam spletno stran, ki nima vstopne kode, tako da je pač za javno rabo. Kdo kar rabi, tam najde papuga.si. Izvolite naprej. Ne vem, če naj pravzaprav začnem, ker malo zgubljeno se počutim, ker sem v bistvu zdravnica, še zmeraj delujem znotraj rednega sistema javnega zdravstva. Čeprav se pravzaprav od fakultete naprej ukvarjam in najprej z makrobiotiko, potem z različnimi oblikami in tehnikami samozdravljenja. Potem tudi s homeopatijo sem poskušala, ker se nekako nisem znala poistovetiti. 8 let sem nabirala znanje iz akupunkture na Kitajskem in moram reči, da mi je tudi ta del medicine pravzaprav zelo blizu in dal neke nove razsežnosti in seveda nove potenciale pri zdravljenju določenih ljudi in določenih patologij. Ker pa še zmeraj vseh odgovorov nisem našla, sem potem naredila še specializacijo iz anti-aginga in regenerative medicine in pa sexual healtha v Ameriki, kar pomeni, da v bistvu, če me gledate, boste rekli, ta ženska se ne fokusira. Dejansko me v medicini zanima vsi pristopi in vse poti, ki lahko povrnejo zdravje. Ugotovila sem tekom vsega svojega študija in izobraževanja, da ni enega recepta. Da nekomu bo pomagala dobra beseda in poslušanje, kakor je rekel dr. Papuga. Marsikdo se lahko pozdravi s knajpovimi terapijami in s tem čistim stikom z zemljo in vodo. Nekateri potrebujemo več in seveda tisto več lahko najdemo in se najde tudi v medicini, čeprav je v zadnjem času tako zelo, zelo popljuvana. Največja napaka naše medicine je po mojem mnenju ta incest, ki se je zgodil med farmacijo in medicino, med farmacevtsko industrijo, ki neizbežno posega v medicinsko znanost in pa seveda zavarovalnica, ki nas časovno izrazito omejuje. Kadar kot zdravnik znaš prestopiti to mejo in najti stik, verjamem, da najdeš tudi pot z vsem tem spektrom znanja in da lahko verodostojno pomagaš človeku, ki ti sedi nasproti. Hvala. Par uvodnih besed ste že slišali, da sem pač že od majhnega stremel, da bi se posvetil živalim in ko sem končal moj študij, me je najprej pot zanesla v farmakologijo. Jaz sem delal 7 let farmakologijo, kjer sem spoznal vse zakonitosti in pa značilnosti, torej delovanja tako imenovanih alopatskih ali kemičnih zdravil. V tem obdobju sem se začel že ukvarjati tudi s prehrano živali in torej istočasno naletel tudi na prehrano človeka, ker je bilo vedno povezano torej tako prehrana človeka kot prehrana živali. Nisem bil zadovoljen torej svojim delom kot veterinar in sem stalno stremel, da bom študiral torej naravno medicino. Že takrat me je pot zaneslo na Kitajsko, kjer sem spoznal torej principe in sem hotel spoznati tudi kitajsko filozofijo, kako gledajo torej na človeka oziroma na žival. In me je to pritegnilo tako, da sem kasneje torej v času mojega delovanja torej v Nemčiji študiral še kitajsko medicino, paralelno z homeopatijo. Vse te oba sistema sta mi močno pomagala pri reševanju problemov, ki so jih kazali živali
Namreč ogromno kolegov v Nemčiji je prišlo do točke, ko živali niso več mogli pomagati. In z tem študijem in pa z opazovanjem, torej kaj se dogaja pri živem bitju, mi je postajalo vedno bolj jasno, kako lahko človek torej, tem živalim pomaga s tem, da jih pusti torej, v čim bolj naravnem okolju in da jim daje pač naravno hrano. Ko sem deloval torej, na obeh področjih torej, mojega izobraževanja in dela, mi je vedno vlekla torej, pot naprej do višjega spoznanja, vendar so bile vmes ogromne pregrade in blokade, ki so preprečevali, da bi žival ozdravila. Ker je bilo takrat tudi zelo veliko torej, ljudi, ki so prihajali za svojimi problemi, živalmi do mene, sem se vprašal vedno, kaj lahko človek doprinese k zdravju živali. In spoznal sem torej, tako kot so Rusi dokazali v številnih znanstvenih raziskavah, da človek oziroma živali prevzemajo bolezni od človeka, ker pa človek ni samo materialno bitje, ampak energetsko bitje, ki preko svojih torej, čustev, recimo čustvenega telesa, neposredno posreduje vse njegove težave, konflikte živali. In živali kot naši učitelji torej, v življenju so kažejo brezpogojno bolezen, prevzemajo to energijo, torej emocionalno energijo od človeka. In to me je naneslo potem, da sem poglabljal moje znanje, torej študij, iskal torej, različne poti izobraževanja. Neče sem veliko časa torej, res potrošil za različne izpopolnjevanja in izmenjave. Torej, hodil sem tudi veliko let v Ameriko, kjer sem bil na parih torej, univerzah stalni gost in sem tam torej, hotel spoznati, torej, ker sem smatral, da je ameriška medicina, pač, oziroma ameriška veterinarska medicina toliko naprej pred našo evropsko. Vendar po 20 letih torej, tega opazovanja in dela sam s seboj z živalmi sem videl, torej, da Amerika ni daleč, dokler nisem pristopil torej, te meje naravne medicine. In ker sem delal torej, na področju naravne medicine, sem sklenil tudi, da bom študiral naravno medicino. V Nemčiji bi bilo pač omogočeno, da sem potem še naredil torej, študij naravne medicine, da bi poznal, torej, tudi ker nisem študiral humane medicine, da bi poznal torej, osnove, torej, lastnosti torej, človeka in človeškega telesa. Tako me je to privedlo do tega krasnega sodelovanja torej, med človekom in živaljo, da lahko pomagam ali skušam pomagati enemu drugemu. Sicer ne, da jim pomagam oziroma, da jih ozdravim, ampak da jim kažem samo pot in način, po kateri pridejo sami do zdravja. Hvala. Na moji poti ozdravljenja sem se srečala s kar precej izzivi. Imela sem raka, agresivno obliko železnega raka, ki se je širil zelo hitro. Vse moje prednice po mamini strani so pomrle za rakom. Vse so prejele zdravljenje uradne medicine. Nobena ni preživela. Jaz sem se odločila, da te poti ne grem. In zdaj me zanima, naše sogovornike oziroma gospo Velkovo sprašujem, kako pri posamezniku pridobiti zaupanje v naravni način zdravljenja. Zato, ker takrat so strahovi zelo veliki lahko. In istočasno, ne samo, da so strahovi veliki, pritisk farmacije je zelo velik. In jaz sem se na moji poti mogla soočati tako s pritiskom določenih oseb, kot tudi s pritiskom same težke bolezni.
dobiti poverenje pacijenta da ide u naravnu pot ozdravljenja? Pa, najbolje je uveriti pacijenta primjerom. Kao što je doktorica rekla, svojim primjerom vas uverila da klasičan način lečenja raka ne funkcioniše, kao što je ona objasnila, nije funkcionisao kod žena u porodici njenoj. Tako, znači, zvanična statistika kaže da 96% pacijenata koji su na hemoterapiji umru. Međutim, malo se govori o tome koliko pacijenata koji su na sirovoj hrani, odnosno na sokovima, klizmama i drugim prirodnim načinima lečenja preživi. Ono što sam ja mogla u svojoj praksi da vidim, kao osnovu, znači sirova hrana, odnosno biljna, organska hrana, odnosno sokovi, zatim detoksikacija organizma, odnosno post, odnosno čišćenje, pre svega bi tu izdvojila klizme kao obavezne, ako govorimo o raku. Zatim, čista voda, znači voda sa česme nije čista, u njoj postoje hemikalije. Da se vratim malo sam otišla na kako dobiti poverenje. Tako što, evo ja radim sada preko Facebooka, zato što danas smo suočeni sa jednim problemom da na medijima uglavnom vidite, na dnevnicima vidite zvanične lekare, vidite zvanične predstavnike, organizacije, udruženja i tako dalje, ali ne vidite lekare koji se bave prirodnom medicinom. Tako da sam ja počela da radim preko Facebooka, ne radim na televiziji, ne radim i tako dalje. Međutim, na Facebooku imam negde preko 100.000 ljudi koji prate grupe o vakcinama, grupe o drugim načinima, drugim bolestima i tako dalje, profilima i tako dalje. Takođe mi ljudi svakodnevno šalju, imamo dosta administratora u grupi koji su svih mogućih profesija, tu ima i studenta i profesora i tako dalje, koji obrađuju podatke, sakupljaju. Imamo albume sa izlečenim ljudima, koje ja neke od njih pokazujem i na predavanjima. To su ljudi koji su mi pisali, kojima smo mi pisali šta trebaju da rade, kako da se leče, kako da čiste telo, kako da čiste jetru, koji su primenili sve te jednostavne, proste načine lečenja, izlečili se, poslali nam fotografije, koji su i dan danas živi, zdravi. Znači, najbolje je primerima pokazati. Znači, ukoliko odete kod nekog, recimo, frizera koji ima ružnu frizuru ili, ne znam, obućara koji ima i cepane cipele, nećete mu verovati, ili tako? Znači, ako odete kod lekara, trebate vidjeti ispred sebe jednu osobu koja odiše zdravljem, ili tako? Koja ne puši, ne pije, ili tako? Znači, kada držim predavanje, ljudi me merkaju, gledaju kako izgledam, kako se ponašam i tako dalje. Znači, ja se osjećam kao da imam sada, recimo, najviše 30 godina. Osjećam se bolje nego kada sam imala 30 godina. I kada ljudima kažem kako se hranim, kako živim, kako spavam, kako ne pijem alkohol, ne pušim i tako dalje, onda to je njima dovoljan primer da je to nešto u redu. Ako im kažem da ne nosim naočare za sunce, a nemam bore u 50 godina, znači opet je to jedan znak da sam u pravu, je tako. Tako da mislim da poverenje ljudi možemo steći samo praksom i samo primerima. Prošlo je vreme srednjovekovne mračne medicine, gde smo tako verovali samo nekakvim definicijama i postulatima, statistikama, a znamo da su statistike uglavnom prave. Ja sam inače radila i kao menadžer za razvoj medicine, pa dobro znam i tu stranu, pa su mi nudili dok sam radila letovanja, odmore, šta god budem htela, ja sam mogla da imam i sve su to farmaceutske kompanije nudile, a pre toga su išli svi u apoteke okolne
da provere koliko sam lekova prepisala. Ako bih prepisala po pacijentu manje od 5 lekova dnevno, odnosno po pregledu, onda bi došli da me upozore. Tako da se tu radi samo o prodavanju, znači medicina, potrebno da se vratimo prirodnoj medicini onako kakva je bila pre 100 godina, odnosno pre prve apoteke 1904. godine kada je otvorena prva ovakva apoteka kao što imamo i tada je prirodna medicina supresirana, zatvorene su ustanove, recimo u Švajcarskoj je bilo 30 i nešto centara za lečenje suncem, zamislite. Znači, ljudi su se lečili suncem, sunčanjem, od mnogih bolesti. I onda se naprosto sve to zatvara, otvaraju se samo bolnice u centrima gradova, znači, ljudi se leče samo hemikalijama, što naravno ne može biti lek, hemikalijama možemo samo maskirati neki simptom, dok bolesti dalje postoji unutra i jednog dana može samo biti još agresivnije kada izađe na površinu. Možda sam malo skrenula sa temu. Hvala, hvala. Išlo drugo vprašanje. Da se naši gosti malo presidejo in da bo gospa Slađana dobila poseben tretma prevoda. To je nujno. Hvala. Hvala za tako pozornost, gospod Peter. Iz indijske Bhagavad Gite poznam eno zgodbo. In sicer ta zgodba pravi, kako so se bogovi pogovarjali, kam bodo spravili napitek večne mladosti, zavedanja. In eden je predlagal, dajmo to spraviti na najvišjo goro sveta. Pa so drugi rekli, ne, tam bodo ljudje prišli. In kaj je bilo itak, ljudje so prišli na najvišjo goro sveta. Potem so rekli, ok, pa jeden rekel, dajmo to pospraviti, shraniti, skrit v največje globine morja. Pa je spet so drugi rekli, to je brez veze, tudi tja bojo prišli, itak. Ljudje so prišli tudi tja. Potem pa je gospod Ganeš, to je eden izmed indijskih bogov, rekel, nekam pa ljudje zelo redko pogledajo. In to je znotraj njih samih. In tako so se odločili, da bodo spravili napitek večne mladosti, kamen večne mladosti znotraj človeka. In ta kamen večne mladosti je dejansko v možganih. Pa imate zdaj nalogo, da večkrat razmislite, kaj je to. Jaz bom pa povprašala gospoda Papovo, kako vključuje to, kako vključuje zavedanje v zdravljenje posameznika in kaj misli o stavku, resnično zdravje je samo za pogumne. Ja, veliko je teh zgodb iz Daljnjega in Bližnjega vzhoda. Jaz namreč to dostakrat uporabljam, gotovo je bistvo zdravje v človeku, ne samo. Človek je pa tako uspešno zapletena struktura, da že sama misel ga lahko uniči, kaj pa dejanje. In ko iščemo vzroke, recimo bolezni zdravja, se moramo vedno lotiti vseh podrobnosti, časa, okoliščin in tako spoznati pravzaprav izhodišče bolezni. Razsežnost človeških življenj vsekakor presega znanje enega samega človeka in zato se vsi nekako sestavljamo v neki svoji, jaz bi rekel, notranjosti in da bi človek spoznal višjo zavest, mora najprej samega sebe spoznati.
To pa ni vedno prijetno, zato ker smo pač v povprečju nepopolni in nekako ne zadoščamo idealom tega sveta, ki so nam ravno tako vsiljeni, pa ne vem, če so vsi ideali, ampak kadar se človek pogrezne vase, verjetno se srečuje tudi z nekaj slabih lastnosti in takrat se pretrga ta notranja nit. Drugače pa nekako najbolj zanimivo je področje študija možganov že skozi zgodovino življenja in mi vsi imamo živalmi vred, imamo eno globoko povezavo, ki pravzaprav pomaga čustvem, da nas spodbujajo ali pa da nas uničijo. In kadar ne znamo ta čustva kanalizirati, kadar jih ne znamo speljati, bodi si dobra ali slaba, nam enostavno postanejo breme. In to, ker bi vsak človek potreboval, je pravzaprav neki ideal, neka neskončna točka na obzorju, v katero zaupa in kateri stremi. Če imamo to, nam je bistveno lažje. Zdaj pač urejanje naših energij je sočasno tudi urejanje naših misli. Če želimo dejansko ostati zdravi, moramo najprej znati biti mirni. In umirjenost je pač povezana z našim dihanjem. Dihanje je povezano z slehernim, bi rekel, odtenkom tega sveta in usmerjanje energije in upravljanje energije skozi telo je povezano z dihanjem. Jaz večkrat oponiram ljudem, ki razvijajo temelje zdravja na nekakvih prehranskih dopolnilih, na nekih čudežnih pač receptih z vzdevki bio, mega, orto, ne vem kaj, ker mislim, da dejansko preden izčrpamo vse te zaloge v človeku in preden se postavimo na dober zrak, pojemo dobro hrano, dovolj se gibljamo, pozitivno mislimo, odpiramo neke naše, jaz bi rekel, temne kotičke in se z njimi soočamo na pozitiven način s hrepenenjem, da jih premagamo, potem ustvarimo tudi temelj za neko svetlo prihodnost. In tu se vsak človek pravzaprav mora opogumiti in to je za pogum, ker srečati se s seboj in z vsemi svojimi nepopolnostmi je pogum, hrabrost. Ampak je pa to po drugi strani tudi nuja, ker če mačkam bolj pomislite, itak nas čaka nova grožnja in nova nevarnost, če se ne srečamo s seboj. Skratka, tudi bolezen je tisto, kar prisili človeka, da se samo srečuje in zato mislim, da je pravzaprav to neizogibno. Eni ljudje to počno tako, da hodijo v hribe, drugi, da meditirajo, tretji, da morijo. Je to povsem vseeno, ker dejansko vse poti, ki človeka vodijo navznoter in navzgor, so njemu v prid. Ostalo pa je pod nami in zunaj nas in ni bistveno. Hvala. Lahko še na isto vprašanje. Ne vem, jaz bi sam to dodala, da v bistvu zdravje držimo v svojih rokah in največ lahko naredimo in moramo narediti sami. Vsi ostali pomočniki, kot smo ali ortodoksni zdravniki, ali komplementarci, ali vsi ostali smo samo pomočniki. Mi samo usmerjamo, pomagamo, ampak zdravje držimo vsi v svojih rokah. Super. Ja, ne, super, odlično. Zelo vmes, ko ste govorili, sem se spomnila, pa že gospa Venkova je prej omenila cepljenja in razne vakcinacije. Po spletu enih zelo takih nenavadnih okoliščin se je moja hči rodila s pomočjo epiduralne anestezije. Od takrat, ko se je rodila, ko sem jaz popolno odgovornost prevzela za njeno zdravje, ni dobila nobene tablete. Ampak 12 let sem rabila, da sem ji pomagala, da se je osvobodila te omame epiduralne anestezije. Pa bi tukaj poprašala gospo Ivico,
kako vidi vpliv cepljenja, te uradne medicine na zdravje? Jaz pravzaprav ne vem, če sem pravi naslov, da komentiram prav cepljenje, glede na to, da se s tem manj ukvarjam. Dejstvo pa je, da v resnici nekako razmišljam ob teh vprašanjih in odgovorih, kako pravzaprav odgovarjati. Jaz vidim veliko različnih poti, tako kot sem povedala že na začetku, ker dejansko menim, da vsakemu, da ne obstaja ena in edina pot za vse nas. Takrat sem jaz palček celo življenje, tako so nekateri visoki, zagotovo niso isti odmerki za vsakega od nas, če že sploh posegamo v to zgodbo. Zagotovo tudi vsi ne bomo nikdar vegetarijanci in zagotovo vsi ne bomo živeli izven mestnega vrveža in odcepljeni od vseh bremen vsakdanjosti. In prav zato menim, da je težko najti tisto eno in edino varianto. Dejstvo je tudi, da kadar govorimo o integriteti posameznika, se mi dejansko zmeraj poraja vprašanje, ne glede na to, da smo starši in ne glede na to, da smo spočeli nekaj tako kraznega, kot so otroci, ki potem vendarle zrastejo tudi v velika bitja, ki nas obkrožajo. Se zmeraj sprašujem, ali dejansko vsi otroci res potrebujejo cepiva in po kakšnem sistemu gremo na nek tekoči trak, kot v trgovini, kot v tovarnah, kot kar ene šablone smo zajeli. In seveda to je tisto, kar mene osebno kot zdravnika te uradne medicine, ki se mi, takrat sem rekla, vendarle zaprisežena, ker da znanje, da podlago, da izhodišča, ampak odpeljalo nas je nekam. Ne znamo razmišljati s tisto treznostjo, ki nas bi popeljala vsakemu posamezniku nasproti. Tu mislim, da je vprašanje, zakaj pravzaprav prav vsakega otroka cepiti, tudi tiste, ki niso nekako ogroženi in izpostavljeni, zakaj narediti neke šablone, ko vendar ne živimo popolnoma odmaknjeni drug od drugega in ko vendarle, če že gledam Slovenijo, nismo nepreskrbljeni z zdravniki, z ljudmi, ki so ali smo educirani in ker nismo popolnoma odtujeni drug od drugega. Najlepša hvala. Pa bom mikrofon predala še gospe Venkovi. Tukaj vidim knjigo Ideoloških konstrukcij o cepljenju, pa nam bo sigurno kaj zelo fajnega povedala. Ova je knjiga Ideološki konstrukti o cepljenju, autorica Matija Černik, to je doktorska disertacija, gospodin Matija Černik. Ovu knjigu bi trebalo da pročitaju svi. U ovoj knjizi u jednom delu se kaže, kada je gospođa Mateja tražila od Agencije za lekove, tražila da vidi na uvid, tražila istraživanja koje farmaceutske kompanije imaju da bi uradila svoju doktorsku disertaciju, oni joj nisu dali iz razloga što to nije za javnost. Kada se ona požalila informacionom, kako se... Kako? Informacijski povlašćenik. Da, informacijski povlašćenik, dobro. Znači, kada se požalilo, oni su naložili, sve to stoji u knjizi, oni su naložili Agenciji za lekove da daju istraživanja na uvid. Međutim, agencija je tužila informacijsku, odnosno ovlašćenik, da, sa izgovorom da ukoliko bi oni dali na uvid svima te informacije, masovno bi prestalo vakcinisanje ljudi u zemlji. Šta se onda tu krije iza toga, ako se to krije kao neka strašna tajna? Ja vam mogu reći, jer već više decenije radim sa ljudima, putujem po svetu i tako dalje, moja svekrva, odnosno muža, moga majka je umrla posle primjene vakcine protiv gripa.
Kad god imam predavanja, ja uvek pitam da li ima još ljudi čija majka, otac i tako dalje, rođaci i stariji su primili vakcinu protiv sezonskog gripa i naprosto se razboleli, neki i umrli. Mnoge ruke vidim podignute. Mnogo ljudi, ja sam živjela dugo u Saudijskoj Arabiji, tamo tu vakcinu zovu vakcina za penzionere. Da. Inače ih stručnjaci svetski zovu, penzionere zovu useless eaters ili beskorisni jedači. Znači ljudi koji ništa ne pridonose, samo troše novac, tako? Znači to je vrlo ozbiljna stvar. Takođe, po mom iskustvu, negde preko, možda čak i ublažavam podatke, preko 90% današnjih bolesti su posledice isključivo vakcinacije. Sve autoimune bolesti su posledica vakcinacije. Autizam je posledica vakcinacije. A kada čujem da neko kaže da je autizam genetska bolest, znači zaista ne znam šta da kažem. Zato što sam ja isto videla, a i imam sastanke redovno sa roditeljima autistične dece, kada svi ti roditelji kažu da su njihova deca smejala se, pričala, hodala i tako dalje. Prime vakcinu i posle nekoliko dana, posle 2-3 nedelje, ne hodaju, ne pričaju, udaraju glavom o zid, vrište i tako dalje. Znači, to je toliko jednostavno. Znam ljude koji su u Švajcarskoj i u Nemačkoj dobijali potvrdu od lekara da je njihovo dete dobilo, odnosno šećernu bolest od vakcine. Znači u 7. mesecu beba primi vakcinu, u 6. mesecu za nedelju dana dobije dijabetes. I onda kažu, ne znamo koji je uzrok, neki eksterni faktor. Pa jeste eksterni faktor, ali taj eksterni faktor je upravo vakcina, cepivo. Znači, cepiva su najstrašnija stvar koja se uopšte desila čovečanstvu i ništa nije iskorenjeno cepivima. Sve vakcine su implementirane tek kada su infektivne bolesti iskorenjene. I to pokazuju podaci i ja to pokazujem na predavanju. Ova knjiga je puna tih grafikona koji pokazuju da nikakve veze nemaju iskorenjivanje zaraznih bolesti sa vakcinama. Zarazne bolesti su iskorenjene, onda su implementirane vakcine i onda su proglasili da su vakcine zaslužne. Ja sam šetala juče po Ljubljani i ljudi su mi pokazivali ulice u Ljubljani gde su ljudi kroz prozor bacali ekskrete. Svoje ekskrete. Znači nije postojala kanalizacija, nije postojala pitka voda, znači ljudi su pili prljavu vodu, bacali ekskrete kroz prozor, nisu postojali frižideri i tako dalje. Međutim, danas imamo kanalizaciju, imamo higijenske bolje uslove, socijalne i tako dalje. I zbog toga su iskorenjene zarazne bolesti. Napravo je tuberkuloza u Americi iskorenjena, a da vakcina nikada nije bila implementirana. Kolera, kuga i tako dalje, vakcine nikada ne bilo iskorenjene su bolesti. Može vam reći kolega Krušić, takođe, o difteriji smo malo prepričali, iskorenjena još pre nekoliko decenija, a i dalje se vakciniše. Jako je ta vakcina ekstremno opasna. U Srbiji je dr. Petar Ivanovski, koji je poznati onkolog i pedijatar, na svetskom kongresu u Oslu, svetskom kongresu onkologa izjavio da DTPR vakcina i leukemija su blisko povezane. Jedan takav naučnik, takvog glasa, na takvom jednom kongresu, takvog glasa, tako važnom kongresu izjavljuje nešto tako bitno. Niko ništa ne govori o tome. Samo vidite reklame, čak se sada reklamiraju i polivalentne vakcine, koje su već zabranjene u 4 zemlje, koje su ekstremno opasne, koje su samo jedan marketinški trik. Zato što polivalentne vakcine su mnogo opasnije za decu, a kao pitate lekara zbog čega ih preporučuju, oni će vam reći, pa manje uboda će imati. Molim vas, manje uboda će imati. Ja ću vam reći zbog čega se to reklamira. Zbog toga što da se napravi jedna vakcina,
To je vrlo jeftino. Napraviti vakcinu je vrlo jeftino. Međutim, ono što je skupo je staviti tu vakcinu u bočicu. Pa kad vi stavite 6, 7, 8, 9 vakcina u jednu bočicu, šta dobijete? Profit. I upravo se o tome radi. Tako da, znači, zvanična medicina je samo pod parolu farmaceutskih kompanija, svaka čast izuzecima, svaka čast lekarima koji se trude da rade pošteno i da stvarno rade za pacijente. Na predavanjima mojim imam mnoge lekare, prijatelji imam koji me podržavaju, koji ne žele da učestvuju u svemu tome, koji potpisuju dokumenta roditeljima koji ne žele da vakcinišu decu, koji potpisuju sve što im roditelji traže, samo da se spasi što više dece. Jer smo došli u situaciju da nam se, da recimo, ukoliko frižider kupimo, dobit ćemo garanciju. Ali ukoliko vakcinu uzmemo, znači nešto, znači za frižider dobijete garanciju pa možete zameniti frižider ili popraviti ga, tako? Ali za nešto što je, evo samo još sekund, za nešto što je ovako važno, gde je pitanje života i smrti, niko vam neće dati garanciju. Kompanije se odriču odgovornosti, ministarstvo se odriču odgovornosti, a lekar takođe ne daje garanciju. U isto vreme, u Nemačkoj nije obavezna vakcinacija kao i u 18 zapadnoevropskih zemalja. Niko vas ne prisiljava i vi, ukoliko želite da vakcinišete svoje dete, morate da potpišete rizik, da prihvatate rizik od vakcine. Ovde to nije slučaj, znači svi trebamo imati ista prava. Preden bom predala besedo gospodu Luku, bi rada povedala še mojo izkušnjo, kar se tiče cepljenja moje hčere. Ko sem prišla do zdravnice, nekaj časa sem odlašala, jo sploh nisem pelala, no potem sem jo pelala, pa sem zdravnici rekla, lejte, lahko vam podpišem karkoli, da sem 100% odgovorna za zdravje moje hčere. Je rekla, da to ne, da to potem ona ne more biti zdravnica. Potem sem pa rekla, ok, pa jo boste cepili, ampak pol mi boste pa vi podpisali, da ste vi 100% odgovorni za cepljenje moje hčere. In potem sva se začele lepo pogovarjati. Rad bi samo omenil, da pri živalih so učinki cepljenja oziroma sploh pojav bolezni, ki jih doživimo tudi pri ljudeh, v zadnjih 30 letih močno porasli. In sicer so zadnji viri nekega spremembe, mišljenja cepljenja živali, da bomo s tem preprečili njihove otroške bolezni ali pa nalezljive, ljudem nevarne bolezni, zelo reducirane oziroma ovržene. In sicer je ena mlada doktorica, dr. Jordan, izdala knjigo, v kateri navajam seveda vse te znanstvene članke in pa svoje 40-letne izkušnje opazovanja, da so vse bolezni, ki jih je pri živali povozila, vedno posledica cepiv. Torej, tudi jaz, vendar se nisem sam nikdar skušal opazoval, pa sem in se mi je čudilo, da vsi necepljeni psi, ker sem sam leta pred 30 leti cepil svojega psa in je po cepljenju pač poginil. In takrat sem se poglobil, ko sem že študiral pač to mojo naravno medicino, sem se poglobil v to literaturo, ki je pretežno bila humana in odkril tako poplavo virov, ki sem jo pozneje potem šele dopolnil, ko sem poslušal predavanje gospe Petkove, torej to je Peter Gemer, Anita, ki je tudi na YouTube in tudi v slovenščini, torej v slovenski prostor pripravila precej podatkov, da je okoli več kot 100 strupenih snovi, torej toksičnih snovi, življenj organizma navadnih v sobanih cepivih.
In pri živalih opazimo takoj, ker se če gledaš določene reakcije, predvsem so bile te reakcije alergične narave in sicer kaj alergija. Alergija je kaotični odgovor organizma oziroma odgovor organizma, da bi odstranil negativni agens, ki je prišel v telo. Vsak strup, ne samo bakterija, virusi ali paraziti, vsi strupi iz okolja povzročajo, ki so seveda vsebovani v vakcinah, povzročajo odziv imunskega sistema. In imunski sistem, če imate dobrega, zakaj so razlike med posameznimi, ko cepite tudi pri ljudeh? Zato, ker imamo različne obremenitve že ob rojstvu. Mi to imenujemo v homopatiji homopatske miazme ali na svet prinešene nagnjenosti ali šibke točke, ki v določenih trenutkih dodatnega stresa, kot je recimo pri živalih ravno cepljenje, povzroči bolezen. In lahko je ta odziv imunskega sistema zelo buren. Tam lahko si predstavljate imunski sistem, veste, kot da vi pošljete na periferijo, tam, kjer je vdrl sovražnik, 1, 2, 3 vojake, če imate slab imunski sistem, ali pa pošljete celo armado. In tista armada bo rešila sistem. In ti človek preživi, oziroma ti človek pač odreagira različno, tako kot žival. In pri živalih sem točno videl, to se bili, ker sem veliko poskusil delal na živalih v času mojega farmakološkega raziskovanja, sem videl te sposobnosti in pa lastnosti imunskega sistema. In ko sem veliko let opazoval in dokumentiral te učinke, sem se srečal seveda z veliko kolegi, ko sem se s to Američanko povezal, ki mi je v zadnjem času posredovala vse informacije, ki so se nabrali, ker Amerika je bila zelo rigorozna glede cepiv in je prenesla to rigoroznost oziroma to natančnost skrbi za živali, da ne bodo zbolele tudi v Evropo. Tam sem našel tudi ogromno literature v humanih, ker primerja vedno človeka in pa žival, kako oba odreagirata. In danes, če pogledamo, imate pri vseh živalih največji problem tako imenovanih kožnih obolenj ali dermatitisov oziroma alergičnih reakcij. Mislim, da ni, ker je poleg nezdrave, mrtve prehrane, tako kot je omenila Naja, že na začetku, ponudena tem živalim hitra, tako imenovana fast food hrana v obliki ekstrudiranih briketov, ki vsebujejo ne samo termično obdelane oziroma in pa za organizem nesprejemljive stvari, tudi različne kemične dodatke, agense, ki dodatno obremenjujejo imunski sistem. Poleg te prehrane, seveda, ki predstavlja tako za človeka, kot za žival en velik stres. Veste, vsaka hrana, ki jo vnesemo v telo, predstavlja hud stres, ki je seveda nenaravna in neživa za organizem. In imunski sistem odreagira tako že na prvi barieri prehoda iz zunanjega sveta v notranje, to je srevesja, v notranje telesa, za ogromno reakcijo. In tu začne slabeti imunski sistem, seveda je odvisno od konstitucije. Kaj pa smatramo za konstitucije živega bitja? Ali to žival ali pa človek, pa je tisto, kar dela razlike, da ljudje tako različno reagiramo na cepiva. Namreč, pri živali se to vidi, ker imajo krajše življenjsko dobo, zato so me veliko naučile. V tem smislu, ker s to krajše življenjske dobe je njihova reaktivnost in njihova odzivnost na vsak zunanji, negativni vpliv toliko hitrejša. In seveda danes se srečujemo samo s kronično sterapiranimi primeri, ki povzročajo tudi med mojimi šolskimi kolegi šolske medicine in ne vedo, da ne vedo, kako rešiti oziroma kako ponuditi rešitev, če so se konsko prisiljeni, da morajo pač ta cepljenja opravljati. Hvala. Pa še gospa Imica bi nekaj imala. Ja, jaz sem se vmes spomnila zgodbe, ki jo je že gospa Livingstonova nekako skozi svoje proučevanje raka in bolnikov doživela v Ameriki. In sicer takrat, ker je razmišljala, na kak način bacil
kriptogenez, v bistvu napada naše črevesje, je ugotovila, da bolniki, ki nikdar nimajo teh bakterij, pravzaprav so tisti bolniki, ki so bili okuženi s tuberkulozo. Ona je takrat v Ameriki poskušala skozi svojo Livingstonovo terapijo uvesti tudi nekakšno, da rečem, preventivno infiltracijo teh tuberkuloznih bacilov in je to že tudi izpeljala, dokler se seveda ni vmešala farmacevtska industrija, ki je ugotovila, da je postaja ona pravzaprav glavni konkurent pri zdravljenju rakavih bolezni, s tem, ker je bolnike umetno okužila varno, seveda ne nevarno, okužila z bacilom tuberkuloze in na ta način zavirala razvoj karcinomov, se pravi rakavih bolezni. No, podobna zgodba se je pred nekaj leti, takrat so seveda gospod Livingston zatrli in prepovedali njene terapije v Ameriki. Pred leti pa se je zgodba ponovila na malo drugačen način, kar se cepljenja tiče. Je bivši direktor Eli Lilly, ki je bil zelo uspešen menedžer v svetu, se je upokojil. Vodil je v svoji karieri več farmacevtskih družb in vse te družbe, ena in druga in tretja, so prodajale tudi cepiva. Ta direktor upokojeni je na to dobil svojega vnuka in ko je ta vnuk bil nekako na poti do cepljenja, je pravzaprav bivši direktor ubral vse poti in se seveda pustil tudi tožiti in tudi plačal vse odškodnine za to, da ta njegov vnuk teh cepiv, ki jih je on predtem vestno tržil in marketinško tudi plasiral, ni dobil. Se pravi, ubral je vse sile in vse poti, da je ta cepljenja na svojih potomcih preprečil. Jaz mislim, da je to več kot jasen dokaz o tem, kaj ta cepiva vsebujejo in kakšno paniko je to izvalo, je potem tudi opisal v svoji knjigi, ki je na trgu. Zdaj pa se počasi približujemo koncu, zato bom postavila samo še zadnje vprašanje vsem našim sogovornikom. In sicer mi vemo, da nismo samo telo. Kako to vemo? Vsi mi, jaz predvidevam, da imamo vsi mi poleg telesa tudi čustva. Čustva še mogoče kdaj vidimo, ko se nekdo nasmeji, ko se joče. Ampak jaz sem tudi zelo prepričana, da imamo vsi mi tudi misli. Tega se pa ne vidi. Torej smo veliko več kot samo to telo. In kaj napaja to telo, to daje življenje, ker ko tista energija, ki napaja, ki oživlja telo, odide, je telo samo truplo. Se pravi, ni nobenega življenja, ne glede na to, kaj damo noter, lahko damo noter zdravo hrano, damo noter lahko to truplo, delamo vaje s tem truplom, pa ne bo oživel. Se pravi, je samo energija tista, ki jo moramo vzdrževati. In zato sem tekom mojega ozdravljenja uporabila vse vire, kako oživljati tudi energijo. Poleg tega, da že prej sem zelo zdravo jedla, ko sem zbolela, je bil moj pH 7,2. Tako da je bil bazičen telo. Očistila sem telo, vseh strupov, ki so jih proizvajale rakave celice in prevelika količina hormonov, ki je bila v meni. Potem pa seveda sem začela delati na svojih čustvih, na svojih mislih in na energiji in na duhu. Transformacija na vseh teh nivojih mi je prinesla ogromno energije. Na tak način jaz pomagam tudi drugim. Zdaj pa bom moje sogovornike tukaj vprašala, kaj svetujejo vam, da izberete, da naredite, da lahko ohranjate svoje zdravje, oziroma tisti, ki imate kakšno bolezen, da se pozdravite. Pa bom prvo predala
the space. Ja bih se samo nadovezala na doktoricu i još dalje od ovoga što je ona rekla, to je da je možda najvažnija stvar koju uopšte možemo da shvatimo u životu je da mi nismo ova tela. Sada ja govorim, međutim, ko je taj koji govori? Znači, duša, ili kako je doktorica rekla, energija, što je god bilo, ali nevidljivo nešto, stoji iza toga i ta duša pokreće ove ruke, duša vas gleda, duša koristi jezik da govori. Znači, mi nismo ova tela. Kada sam imala 10 godina, ja sam imala potpuno drugo telo. Naše telo se obnavlja. Svake 3 godine imamo, svakih 7 godina imamo potpuno nove ćelije. Znači, ne postoji nijedna stara ćelija u organizmu. Znači, potpuno drugo telo. Ono telo pre 40 godina koje sam imala nema nikakve veze sa ovim telom, je tako? Ali, ja imam sva sećanja koja sam imala tada. Znači, kada sam imala 10 godina. Znači, moje telo nisu ta sećanja. Moje telo je samo odelo koje koristim da bi mogla da funkcionišem u ovom svetu, ovakvom kakvom vam je. Kada to shvatimo, onda će nam se život promeniti. Odnosno, prvo ćemo izgubiti strah. Strah od bolesti, strah od ovoga, strah od smrti, strah od svih tih... Strah je najveći neprijatelj. Ugasimo televizore i vidjet ćete kako će strah odmah za nedelju dana nestati. I shvatimo da mi nismo ovo telo. Također, druga stvar jako bitna je da bi energija mogla uopšte da cirkuliše, je da se oslobodimo straha opet od prošlosti i budućnosti. Zato što prošlost i budućnost ne postoji. Prošlost je nešto što je bilo, što više ne postoji. Znači, juče kada sam bila u Ljubljani i šetala, to je bilo također sada. Budućnost je nešto što ne postoji. Budućnost zavisi od ovoga sada. Znači, da li ćemo nešto od ovoga što smo danas pričali uraditi? Da li ćemo preuzeti, kao što je doktorica Ana rekla, odgovornost na sebe? Jer samo je na nama odgovornost. Niko nam nije potreban. Kada shvatimo da prošlost i budućnost ne postoje, da postoji samo sadašnjost, tek tada počinjemo da živimo. Tako da, kada idemo ulicom, namašteni, zaneseni u brigama o onome što se desilo, u brigama šta će se desiti i tako dalje, mi u stvari ne živimo. Znači, živimo samo kada smo u sadašnjosti, kada se smejemo prolaznicima, kada mirišemo cveće oko nas, kada smo veseli. I još jedna stvar je ono čime završavam predavanje su misli. Kakve su nam misli, takav nam je život. Ono što mislimo se kreira oko nas. Naše misli su veoma moćne i mogu da kreiraju događaje oko nas, kreiraju naše navike, kreiraju našu sudbinu. I onda mi kukamo na sudbinom, ali sve je počelo od naših misli. A da bismo kontrolisali naše misli, moramo biti tu, sada. I obratiti pažnju na sve što se dešava oko nas. A jedan od trikova kako da budemo u sadašnjosti je, kao što je doktor na početku pomenuo, je disanje. Svesno disanje. Kad god nismo prisutni, samo udahnemo i izdahnemo svesni našeg daha. I vidjet ćete da će automatski naša svest biti tu, u telu. I onda ćete se odmah, instantly osloboditi stresa. Telo koje je u grču ne može primati energiju. Telo koje je zakrčeno sluzi, prljavštinama, toksinima, ne može prevoditi energiju. Postoje mnogobrojni, sada nemamo vremena, mnogobrojni eksperimenti koji su izvedeni upravo na tu temu. Znači, naše telo je naš hram
I naše telo mora biti čisto, čist provodnik božanske energije. Ali naše telo nije samo ono što imamo, mi smo također i naše misli i naše emocije koje moramo kontrolisati i toliko. Pa jaz mislim, da je največji problem v tem, da je človek poleg duše zaslužil še ti svoj razum, intelekt, pamet, nad vse pa svoje strasti, ki jim se pač zelo hitro prepuščajo, da pravzaprav je bitka življenja največkrat izgubljena v tem prostoru, da je duša podrejena razumu, ne pa razum duši. Tako da to, kar želimo dejansko navzven, najpogosteje nima bistvenega pomena s tem, kar nosimo v sebi. In to je tudi delovnega procesa spoznanja in samospoznanja, v katerem človek pravzaprav hrepeni, pa včasih tudi ne ve, po čem hrepeni. Zato brez nekega obžalovanja je v bistvu potrebno podrediti ta svoj mali razum, ego, kakorkoli mu več damo ime, višjim dobrom in neki skupni, jaz bi rekel, zari upanja za ljudi dobre volje. Jaz mislim, da vsakdo lahko pač razume, da je tam, kjer so njegove misli in tam, kjer pošiljamo naše misli, tam smo tudi mi, ne glede na to, kjer sedimo, spimo ali uživamo. Toliko. Hvala. Jaz bi pa čisto na kratko odgovorila. Odgovor na to vprašanje je, zakaj sem začela študirati homeopatijo, zakaj antropozofsko medicino. Zato, ker zajame človeka kot celoto na vseh nivojih, telesno, duševno, duhovno. In če ti je uspel vzpostaviti z homeopatskim oziroma antropozofskim zdravilom ravnovesje, si uspel človeka res pozdraviti. S tem, da se res dela na vseh treh nivojih. Težko je še kaj dodati. Dejstvo je, da nas strahovi, zamere, vse, s čimer se naložimo, tudi del preteklosti, ne moremo kar izbrisati, ker naše telo danes tukaj je vseeno del preteklosti. To, kar smo počeli seboj, ta izdelek je danes tukaj. In seveda najti pot, tako kot sem rekla, je težko. Vsak od nas mora najti sebi tisto. Zato mislim, da imate danes eno veliko priložnost, toliko nas različnih tukaj, vsi nekako zbrani v tej medicini, pa vsak z nekim svojim znanjem, z neko svojo širino, vsi pa zelo pošteni in predani pacientom. Jaz mislim, da je to res ena priložnost, da vsak od vas, ali pa če širše najde neko svojo pot in neko varianto, da pomaga težavam, ki so ga zapopadle. Hvala. Slišal se vsi mnenja, da dejansko, da so misli, človeške misli, najmočnejša energija v tem vesolju. S tem vidimo, da kreiramo, torej, kot so vsi omenili in se s tem strinjam, vse okoli sebe in ves ta materialni svet je posledica torej delovanja naših misli, ki so zelo kreativne ali so zelo destruktivne. In ravno ker je bila tema cepljenje, moramo omeniti, da se da vsa ta negativne učinke cepljenja dokazati tudi z pretokom energije. S pomočjo, zanimivo je, da je kitajska medicina lahko ljudem torej omogočila, oziroma strokovnjakom, ki se ukvarjajo v tem, kontrolirati, torej, katere blokade nastanejo pri pretoku te energije, ki oživlja vsako živo bitje, torej tako žival kot človeka. In s tem, ko delamo torej ta masovna cepljenja, kot je Brita omenila, po tekočem traku, delamo res torej zelo kršimo grobo naravne zakone in pa povzročamo torej te umetno blokade pretoka te energije, ki se steka torej iz kozmosa v vsako živo bitje, ki lahko imenujemo Božja energija, lahko imenujemo kakorkoli ali kozmična zavest,
imeni veliko, kot vemo, in te energije onemogočamo s temi, zato je tudi doktorica veliko omenila te dejstva, da so cepljenja tako napačna, da je to v bistvu zabloda človeštva, ker narava ni predvidela v sebi načrt oziroma mehanizem, kot ima vsako živo bitje svoj mehanizem, torej kompenzacijski mehanizem za samo ozdravljenje, ni predvidela umetnega vnašanja tujih snovi, ki povzročajo te blokade. In ravno če gledamo samo nekaj primerov, da omenim malih živali ali pa otrok, ko dobijo napade in pa krče po cepljenih, vidimo, kateri meridiani pretoka energije so moteni in blokirani totalno. In ko delamo največji korak na poti k zdravljenju, tako imenovano razstrupljanje telesa, se hočemo telo osvoboditi vseh strupov, ki so povzročali blokado tega pretoka energije. To je pač cepljenje, kot podelujem, stvar preteklosti in ne sedanjosti. Jaz se zahvaljujem našim sogovornikom in zdaj predajam besedo vam. Zdaj pa vaš del prišel, tako da so vprašanja, zdaj Janez, pošti, ali pa kdor ima vprašanje. Živa, moje ime je Sara. Najprej bi gospo veliko vprašala, ki je rekla, da jeste večinoma surovo hrano. Kaj pomeni pa tisto, kar ni, v kakšni obliki, kaj to je? Potem bi vprašala, kar ste rekel gospod Krušič, zabloda človeštva, cepljenje, ne? Kaj pa je to pomeni, da nas v bistvu načrtno hočejo zmanjšati število, ne vem, ljudi. In pa ne nazadnje to, kako se poje v bistvu sam posameznik, če je bolan, pa če je tablete, kako se lahko pri svojem doktorju, če ni on v tej smeri, tako kot ste recimo vi, da poskušajo pomagati oziroma na koga se obrniti. Kratke odgovore, zato ker smo malo omejeni že s časom. Sirova hrana znači voće, povrće, koštanje ovoće, semenke. To je to što jedem. Kažem, opet nisam fanatična, kad mi suprug dođe, onda kuvam povrće, nekad i nešto napravim sa testom. Međutim, ne jedem ništa od životinja, ne jedem ništa industrijsko i to je to. I uglavnom sam na sirovoj hrani. To znači ujutru voće, u toku dana salate, voće što god mi prija, jedna šaka ili dve orašastih plodova i to je to. To je sve. Drugo pitanje je bilo u vezi zašto vakcinacija i da li je vakcinacija jedna od metoda depopulacije. Uopšte nije čudno pitanje, zato što vi danas imamo gospodina Billa Gatesa, koji, znate koliko je on involviran u vakcinaciju, koji je pred kamerama izjavio nedavno, i to možete naći svuda po internetu, da će ukoliko sve ide kako treba, vakcinama se smanjiti populacija za 10 do 15%. Znači, taj podatak, taj video možete vidjeti preveden na sve moguće jezike sveta. Taj čovjek je još uvijek na slobodi, međutim, na svu sreću, nedavno je Vrhovni sud Indije tužio kompaniju Billa Gatesa, kao i dve kompanije koje on finansira, za oštećenje zdravlja i ubistvo, odnosno smrt mnoge dece u Indiji. Naime, 2011. godine je 47.500 dece umrlo i ostalo paralisano 2 nedelje posle vakcinacije vakcinom protiv dečije paralize.
nisu potrebni više ni jedan, mislim, podatak da bi shvatili o čemu se radi. Treće pitanje je bilo, nisam razumela. Mene ste vprašali glede tega dejstva cepljenja, ravno tako kot to sem rekel. Se strinjam, to je popolnoma v planu in tudi najdete na internetu merodajne strani, ki govorijo točno, da se ne ljudje zbudijo, prebudijo in osvestijo, vedno bo prepozno. Mislim, da je to dosti jasen trenutek in vsak ta sprenevedanja, veste, vseh oblasti pa prenašanje odgovornosti na starše je popolnoma torej res marketinški trik za zvajanje, češ, da so starši so pa nepoučeni, večina ne vedo, malo še starši, zlasti mladi, niso prijeli nobene izobrazbe, oziroma niso prijeli informacij, ki bi jih vsaj delno, tako kot je zdaj v Nemčiji in pa delno v drugih deželah, omogočeno, da je doktor dolžan po zakonu opozoriti svoje starše, torej starše otrok, torej svojih cepljencev, na morebitne nevarnosti in pa stranske učinke in zaradi tega se lahko torej starši svobodno odločajo. To mislim, da spada k osnovnim človekovim pravicam v ustavi. In ne razumem v Sloveniji, da se ljudje ne zbudijo in, veste, prosijo, da poteka mečkim bolj demokratičnim pa svobodnim, da imajo starši nemožnost, torej tudi v tistem času, ko pride do cepljenja, da se lahko informirajo in potem prosto odločijo. Potem ste pa še nekaj vprašala? Ja, mislim, kako pa je v bistvu, če si sam bolan, pa če imaš nekega zdravnika, recimo, ne vem, da jem neke tablete, recimo za ščitnico ali kakorkoli in ne vem, kako naj samo v bistvu te tablete pustim, oziroma če grem na to surovo hrano in zdaj pač nekdo meni more, mislim, jaz ne morem sama to na svojo roko Razumem. Pa če tvoj doktor ni pač... Žal je, veste, premalo, zato se prezobražujejo, da je vsi, torej tudi terapeuti, zdravniki, vsi dodatno, da bi ljudem lahko pomagali v tej situaciji, ker smo prišli dejansko v kritično situacijo, ker naše okolje je tako obremenjeno, da je zelo težko dobiti ekološko naravno pridobljene produkte, osnovne hranilne sredstva, ki jih vsak človek potrebuje. In zato pač, veste, dvig zavesti ljudi, da morajo zdravo živeti, to, kar je govor bil. Vse čas vseh prisotnih predavateljev, mislim, da je glavna naloga, da ljudje zahtevajo, da iščejo grejo na pot iskanja sleva. Tudi, veste, nobene krize pri delu pa delovnih mestih. Naša narava slovenska je to bogata, da nudi za vse ljudi in mi se lahko slovenski narod samo skrbi z vsemi, z nobeno vožno hrano, ki jo pač moramo samo, če ljudje ne proizvajajo, veste, ekološko odmenih se tudi moramo ponuditi. Zelo je omejen to določen krog, torej ljudi, ki študirajo, ki so skozi bolezen prišli, skozi spoznanja, skozi študij, ali pa skozi veselje do iskanja resnice. Samo to rečem, da iskanje resnice je tista pot prava za vsakoga. In ne zagovarja nobene doktrine in ne propagira nobeno smer, ampak da je to tista pot, ki je prava. In teh je pa veliko. Mi imamo dinamično kmetijstvo, biološko dinamično kmetijstvo v Sloveniji, ki ga je uvedla gospa Vrhunčeva. Ona je prinesla to znanje iz Nemčije in nje je vsa hvala, da je res omogočila Slovencem to pot, kako prijeti do zdravih produktov oziroma do zdrave hrane. Če dovolite, jaz bi se samo malo mešala, ne morem, da se ne, oprostite. Eno vprašanje je bilo, ki me je zelo, moram vam odgovoriti, omenja ste ščitnico. Jaz mislim, da kadar gre za tako resne stvari, kot je težave s ščitnico in ukinjanje samovoljno, da rečemo, pa samostojno, potrebujete dejansko pomoč nekoga, ki to dobro obvlada. Če ste iz tega konca, vem, da dr. Papoga je za akupunkturo in svojimi tehnikami TCM-a velikokrat marsikomu pomagal in pa je ščitnica njegova specialnost, sicer pa kar opuščanje tako pomembnega hormona, ki ne regulira samo delovanje ščitnice, ampak celotno metabolno pot, ki regulira delovanje srca, vpliva na in razmišljanje in vse druge nivoje, tega vam ne bi svetovala brez, da imate resno pomoč. Vem, da to prostovoljno ne gre samo, ker če se zdravnik
svojega zdravnika ne morete govoriti, tega ne uradna medicina sledi smernicam, ki jih določa zavarovalnica. In zavarovalnica ima pravila, ki jih morajo zdravniki, ki so podpisali pogodbo z njo in delajo za zavarovalnico, spoštovati. Kadar vi želite iz tega sistema izstopiti, poiščite strokovnjaka, takrat se vam rekla, recimo dr. Papova dela to z akupunkturo, jaz delam recimo v kombinaciji akupunktore, bioidentični hormoni in še kaj, ampak ne delajte tega sami. Ja, hvala za odgovor. Če lahko samo eno malenkost dodam, v knjigi Prodor medicine preko meje mogočega, ki jo dr. Flisova dobro pozna, tam noter ogromno govori ravno o tem. Enostavno se ne smete zadovoljiti, če vaš doktor nekaj ne pozna. Jaz vem, da bo zdaj začel svojo zdravnico spraševati o svojem jodu, o svoji ščitnici, o svojem pH-ju želodca in še marsikaj. Če ne bo vedela, se bo o tem pogovarjala, ali pa bomo rekel, preberite potem stvari, katere so napisane. Tako da, to je spet naša odgovornost, se kar zadovoljimo s tismo, kar nam zdravnik rečejo, pa rečejo ja, ali pa ne. Hvala. Naslednje vprašanje, kdo ima še? Dobar dan. Jaz bi predvsem sem zelo vesela, da je taka okrogla miza, ki jaz mislim, da je to zelo fino, da je dr. Velkov prišla. Se pogosto dogaja, da pravzaprav nekdo, ki je tujec, lahko naredi večjo spremembo, pa večje spremembe v mišljenju oziroma en razvoj, kot pa sicer zdravniki, ki tukaj že delajo na drug način, tako da je hvala, da ste prišla. Jaz bi pa vprašala to, mi smo tudi nehali cepiti otroka, vi ste povedali, da ste po 12 letih začeli zdraviti po epidural. Me zanima, kaj priporočate, ko je še cepivo v telesu, katero zdravljenje bi bilo zdaj potrebno, ni simptomov, ampak kako pravzaprav izločiti cepivo. 12 let smo rabili, da je šlo cepivo ven, da je šlo to ven, da ne po 12 letih šele, ampak 12 let smo rabili zato, ker gre direktno umrtvič celoten živčni sistem. Ko greva mamo, gre direkt skozi pupkovino, direkt v otroka. Jaz delam terapije z dotikom do zdravja, delam terapije kraniosakralne terapije, delam tudi psihološke terapije, tako da midve s hčero sva to že zelo hitro začele delati. Ona je do svojega 3. leta praktično vsak dan dobila eno terapijo. Razložite to nič. Kakšno terapijo in kako je to izgleda? Z dotikom do zdravja sem jih delala pa tole kraniosakralno terapijo. Se pravi, kraniosakralna terapija obsega uravnavanje vseh gibanj v telesu. Takoj, ko neka struktura stoji, tam je mrtvo in tam začne razpadati in je treba noter vnesti gibanje. In to gibanje ne prihaja iz nas, ampak smo mi kot celota povezani z vsem in se vse skupaj giblje. In je to gibanje potem pa seveda po vseh teh 12 meridijanih, masaže, potem gladenje in vse to, kar spada zraven. In pa posebna prehrana. Pri nas doma že tudi, kot je gospa Velkova rekla, zelo zdravo jemo. In večina naše prehrane bazira na surovi hrani. Zelo na hitro, zato ker zdaj morajo naši gosti. Samo morate videti razliko, oziroma če mi razložite razliko med vašo hčerjo prej, pa potem, se pravi po 12 letih, kakšna je bila ta razlika? Prej je bila zelo prestrašena, zelo se je bala vseh stvari. Potem, ko se je pa tega osvobodila, je začela bolj delovati v svetu. Začela je tudi drugače na psihološkem nivoju je drugače začela delovati. Se je videla v njenem psihi, lažje je stvari dojemala,
Ona je potem mene vprašala, mami, kako pa to, da jaz to hitro stvari dojamem. Pa sem jaz rekla, da mi dve skozi delava. Na to vprašanje, kako se razstropiti v bistvu, ki je gospa vprašala, je v soboto, ki je dr. Velkova predavala v Ljubljani 5 ur in na njenih slajdih se točno vidi vse. In dr. Velkova nam bo te slajde vse pustila in bomo lahko potem tudi širali ali preko spleta ali pa mailov ali pa Facebooka. Ako mogu samo da dodam jednu rečenicu u vezi ovog pitanja, ja već nekoliko godina istražujem načine lečenja autistične dece i u kontaktu sam sa roditeljima iz Amerike i iz drugih zemalja. Ono što sam, mnoge terapije daju efekte, međutim ono što je zaista mene potpuno zaprepastilo je taj CD protokol. Možete, ne mogu sada detaljno da obrazlažem, ali potražite na internetu CD protokol. Žena sa kojom sam sada u kontaktu iz Amerike je njihov sin, 17 godina momak koji je bio težak autističar, koji je lomio delove tela, koji je napadao ukućane, koji nije govorio, znači potpuno neuračunljiv. On sada govori, znači oporavio se u kasnijim godinama, sada govori, vodi grupu na Facebooku CD protokol i sve je to postiglo tako što je, znači, uz promjenu ishrane i tako dalje, potrebno je sve te preparate hemijske koje koriste u tom protokolu uzimati i klizmama i na usta i ona je također objavila fotografije parazita koje je njen sin izbacio. Njen sin je izbacio 16 kg parazita do sada. 16 kg parazita. Mi imamo roditelje u Makedoniji koji također primenjuju ovaj CD protokol i majke redovno mi šalju slike parazita koje deca izbacuju. To su paraziti dugi po metar. Takve slike zaista je strašno gledati i verujem da je jedan od najvećih problema kod autistične dece upravo infestacija parazitima. Ja, jaz mislim, da nimamo časa. Našim gostom se zelo mudi domov. Lahko samo eno vprašanje. Moje ime je Marta, blizu ste Prečegoviti oziroma Božanski vsi. Vprašala bi pa gospoda, gospoda Krušiča, ki je govoril o živalih. Jaz sem zaradi bolezni cepljenja in diabetesa potem postala veganka in diabetesa nimam več. Me pa zelo moti, ker imam pse in zdaj ne vem, kako naj hranim svoje pse. Če mi lahko eno kratek odgovor. Najlepša hvala. Torej, ker živite v sožitju s psi, vam ta prvo priporočam, ker je dr. Lekova že o parazitih govorila, da napravite naravno antiparazitsko terapijo, kar je zelo pomembno, ker so to, ker živijo pač te živali v nenaravnem okolju. In te narava ne more poskrbeti za to čiščenje. Ali pa da bi se živali same skrbeli z določenimi stvarmi, ker imajo čute, ampak ljudje, ki so sposobni, mi imamo v Sloveniji že to nekaj 20 homopatov sigurno veterinarjev, na katere se lahko obrnete, ki vam lahko svetujejo alternativno terapijo parazitov, ker je to izredno pomembno, da te živali prenašajo parazite tudi na človeka. In vsi ljudje, danes vsa populacija, vam povem, da ni človeka, ki ne bi okužen s paraziti, oziroma ki ne bi odvisno samo od njegovega imunskega sistema. In ko delate preiskave, ko testirate človeka na določene parazite, imate sistematiko tam 72 parazitov in boste našli pri vsakmu najmanj 5 do 6 vrst parazitov. Tako da vam to priporočam, da se temu, kar se tiče pa hrane, pa prosim, pejte, stran še ni odprta, ampak jaz bom eno stran zdajle in boste tam lahko prebrala veliko o prehrani, torej naravni prehrani psov. Zakrat vam priporočam, da sami skuhite, dajte jim stvari, ki jih vi uživate in ne bojo žive tako kot za vas. In ne bodo samo pretežno od mesa, ker tudi volk v naravi, veste, je zelo malo mesa. So raziskave znanstvene, ki so ugotovili,
da te mesojedne živali niso mesojedne, ampak da so vse jedne živali. Samo še 10 sekund. Na Krušičevi strani spletni bo film od Haley Boyda, ki je predal konc maja in govori o toksičnosti živega srebra in o timerosalu, ki vsebuje živo srebro in je v cepivih za konzervacijo. Še kam večni mladosti, prosim. Okay. Če mi dovolite, ker ne je zelo natančna in bom treh končal, tako da zadnje minute mi dovolite, da bom jaz vam spregovoril. In sicer, na začetku sem pozabil pozdraviti v naši sredi župana občine Naklo, gospoda Mravne, in jaz hvala, ko si se odležil. Druga stvar, da kakšno vprašanje se opravičujem. Doktor Veljkova bo še tukaj prispeva Naklep, tako da se boste lahko tudi čez nekaj pogovorili po tem predavanju. Potem, predavanje doktor Veljkove bo še v Mariboru to nedeljo, pač v Mariboru se bi bilo treba zapeljati. Potem, glede slajdov sem povedal, da se bo... Za Sežano še ne vemo natančno in kako in kaj. Evo. To je pa Urška, ki je doktor Veljkovo pripeljala v Slovenijo in jo gosti. Se bom zelo kratka, samo to, da veste, www.prostovoljno-cepljenje.si. Tam so vsi podatki, ki bo doktor Veljkova še predavala. In sicer v soboto ob 1 na Primorskem, načeloma bilo rečeno Sežana, zdaj smo predstavili v Kozino, Hrpelje, bo vse jasno. V nedeljo Maribor, hotel Habakuk. Mesta so še prosta za obe predavanje, tako da ste dobrodošli, je pa fajn, da se prijavite, ampak www.prostovoljno-cepljenje.si. Zdaj si lahko tudi značko vzamete, da razširite to vest med ljudi. To bi rad povedal, da danes smo slišali veliko informacij praktično iz celega sveta. Vsak od vas je neizmeren vir teh informacij, ki in po tej informacijski plati in po delovanju. Večina od njih, razen Petra, so prvič v Vita centru, jaz upam, da ne zadnjič. Jaz bom rekel tako, prav je, da razmišljaj globalno, deluj lokalno, tako bomo mi poskušali tukaj velik del teh stvari, kateri smo danes slišali, še bolj, ne vem, širiti ta ozaveščanja in tudi kaj delovati. Tako da, še enkrat pa vsem najlepše hvala, da ste se udeležili danes in še kdaj.